Info. Oke Mas. Iki Vario, kok Vario kopi tahun 2019. Glowing yo. Glowing pajaknya bulan loro. Ya. Kuncinya double Mas. Kuncinya double aja. Kilometer 21.000. Wah, ya rendah, kilometer rendah. Belakang masih bawaan. Ya, regane 15,5. 15,5. Tahun piro niki, Lur? 2022 regane piro? 16,5 mek susuk. 16,5. Bedah. Kilometernya piro iki? 29. 29.000. Kilometer 29.000, Lur. Heh? 7 juta. Revo 2012 7 juta. Birunya cinta iki rega piro? 300. Wah kok larang men 12 juta nek wis susuk. 12 juta susuk. Pas anyar gris birunya cinta originalan. Originalan, Lur. Mega Pro ijeh ready 8 juta punjuli fiction 7 juta 500 2012 RX ya ijeh ready 13 juta Satria 2011 6 juta susuk Mio J 6 juta 500. Wesal starter iku rega piro iki? Jar iki. Weh. Regane piro regane? 12. Motor apa? Mega Pro 2003. Wih, drone. Mikir, Mas. Mikir. Setrukan. Kena mati, Mas. Kena setruk. Motor kena setruk. Gawange. Esok wis oleh bongkoran apike ngene. 14, Mas. Regane Regane 2,5. 2,5 ngono ae. Ya 2,5. Pas. Lho oleh susuk kae 100. 2,5 lah susuk 100. Tahun Tahun 2021. 2021 rega piro? 14,5. 14,5. Nego. Bensin. Oke. Rega piro iki? 1 juta mek susuk. 1 juta susuk. Ya. Lah, tutup nalpote koperane ngono, limited edition. Loh, weh. Nah, anu 1 juta susuk, Lur. Regane piro? 13 juta, wis ora apa-apa, 13 juta. Obral. Obral piro iki? 2,5. 12,5. 2,5. Wah. 12,5. Repsol. Tahun piro mulik mul? 2016. 2,5. Nah, Kurang. Repsol mau 12,5. Motor sport ya 2,5 itu lho, oleh nego. Glowinge ngene mbok dol piro iki? Fix 6. 8 juta, Bos. Mek Wo- susuk iki. 8 juta oleh susuk ijeh iki 2013. Glowinge ngene. Minus pemakaian ngono ae. Lho. Kulit kebo bodo korban. Korban iki mang lagi dijahit kok bloko. Iya, Jarang nyari. barang 2000 selipur. Regane 10.800 susuk. 10.800 ya, montor 2021 mok 10.800. Masya. Kulit kebo, joke nggo kulit kebo.